Moram priznati da od kad je Bublić tu izjavu dao da imamo zgodnih cura, da nam je sad sa 14% porastao broj muških na 16% i vidi se jedna ekspanzija. Prve godine je bio ograničen broj upisanih na 80 i nešto, već sljedeće godine nije bilo ograničenja i kad smo mi vodili Adidas školu trčanja i kad je Ivan Bublić ovdje prisutni počeo trčati, tada je već bilo 250-300 ljudi prošlo kroz školu trčanja i nekako i onda to ide poslije lančano. Što je dobro, ali isto tako mora se primijetiti trend da sve više ljudi se upiše pa i odustane. Zato što je baš to onako trendovski krenulo i onda više ljudi skuži da to ipak nije za njih, da nije to ako može Mate, mogu i ja, nego da je to ipak malo teže. Mislim, nije mi uopće žao, neki ljudi što više trče, samo treba ipak imati neku granicu. Mislim da ne može bilo ko raditi sa trkačima, bilo ko organizirati škole trčanja, da to ipak mora biti stručne osobe, a sad u zadnje vrijeme svako bi htio imati školu trčanja, vodi to tko se sjeti bez neke stručne spreme. I to je jedna mana, recimo, tog omasovljenja trčanja, ali kažem, neka ljudi što više trče, pa će se na kraju i iskristalizirati tko to radi iz ljubavi prema trčanju, a ko iz nekih drugih razloga. Ljudi trče iz različitih razloga, neko se upiše u školu trčanja zbog utrka, zbog polumaratona, a neko zbog druženja i uglavnom ako pronađu u tome šta su krenuli taj motiv svoj, onda će ostati. Atletski klub Forza je osnovan prije malo više od 2 godine, znači u veljači 2013. Nekako se stvorila potreba da ljudi koji su završavali zimsku Adidas školu trčanja, ili kako se to zvala, mislim da tad Adidas nije bio sponzor preko zime, već je bila zimska škola trčanja, da se nekako povežu dalje, nastave trenirati kroz klub. Istovremeno je došlo do nekog neslaganja sa daljnjim projektima sa Nedeljkom Vareškićem iz Adidas škole trčanja, pa je onda tako i prirodno nastao Atletski klub Forza. Ljudi su prepoznali dobru ideju u tome, priključili su se klubu nakon godinu dana trčanja što su prošli školu trčanja pa tu zimsku bazu, nastavili su trčati kroz klub i evo i dalje sad 2 godine poslije okosnica kluba su zapravo ti trkači koji su tada i započeli treniranje u Atletskom klubu Forza i svake godine organiziramo 1-2 put godišnje školu trčanja na proljeće i na jesen, gdje još malo popunjavamo redove, rekrutiramo nove trkače. Mislim, škola trčanja sama po sebi ima cilj popularizirati trčanje i početnike uvesti u svijet trčanja, ali iz škole trčanja na kraju uvijek nastane nekoliko dobrih trkačica i trkača koji popunjavaju ove klubske redove i većina nastavi trenirati u klubskim programima. To je onako jako dobra simbioza škole trčanja i postojećih programa u klubu. Budući da se ja sa Visa, Forza je na viškom snaga. Još smo prije 10 godina Kristina i ja imali ideju o osnivanju nekakvog kluba, sportskog društva. Ime da se nametnulo samo po sebi, ako ćemo nešto imati svoje, da se zove Forza, pa evo, prvom prilikom kad smo osnovali klub, smo klub nazvali Forza. U originalu trebao biti trkački klub Forza, ali igrom slučaja klub atletski, iako je orijentiran isključivo na trčanje. A mislim da je problem kod početnika zapravo da se postavljaju prevelike ciljeve. Nekako imam osjećaj da baš ovako šta radim sa trkačima koji počnu kroz školu trčanja pa poslije nastave s trčanjem. Ima ljudi koji ko da skupljaju sličice. Nakon 2 mjeseca 5 km, nakon 6 mjeseci polumaraton, nakon godinu dana maraton i onda nema sad ići se popraviti na maraton. Sad odmah idemo, ima neka Istra trail 100 km, 100 milja, sad mi je to sljedeće, Čazma, ne znam, onako ko da te distance skupljaju ko sličice životinjsko carstvo. Umjesto da se fokusiraju malo više ipak na popravljanje svojih nekih osobnih rezultata. Znači, ne mora biti taj niz odjednom 5 km polumaraton, maraton. Zadrži se malo na
5 km za početak otrči 2-3 utrke na 5 km popravi vrijeme pa odi na polumaraton ili kad istrčiš jedan polumaraton popravi si polumaraton rezultat pa tek onda odi na maraton. Sa svakim njihov rezultat ja se veselim jednako kao i sa svojim rezultatima. Znaš priču svakog tog trkača ponaosob koji je počeo trčat, neko je počeo trčat ko pušač koji je pušio 2 kutije cigara dnevno, neko je došao sa 20-30 kg viška i gledaš kroz godinu, 2, 3 njihove transformacije u to da su postali pasionirani trkači, da već sada napadaju rezultate, ne znam, maraton blizu 3 sata, polumaraton ispod 1.30, a kažem, prije samo par godina bi se uspuhali na 2 minute trčanja, 1 minuta hodanja. Ispunjavate ponosom nekak, osjećaj ponosa, baš veselim se svakom njihovom rezultatu. Ne znam koliko sad njima je inspiracija, možda ko neki uzor, ja sam počeo skroz drugčije sa trčanjem, ja sam počeo ko dijete trčat, ali naravno nekakav uzor i kad vide da je trener sportski tip koji živi trčanje, kojem je to prva stvar na svijetu, koji uživa u trčanju i opet vodi njih, naravno da je to njima motiv više, a isto tako da, oni su i meni velika inspiracija jer koji put se zatekneš u nekim situacijama da razmišljaš i za sebe da li ću ja još napredovati ili neću i to, a onda vidiš oko sebe kako svi napreduju, kako ljudi imaju stvarno nevjerojatne priče, nekima bi se mogao film snimiti i onda to i tebe ponese i naravno najbolje rezultate sam postigao na utrkama kad sam bio okružen tom dobrom atmosferom ljudi iz kluba i sad u Trevizu gdje je 35 članova kluba trčalo maraton, od njih 15 svoj prvi maraton, pa i to na Plitvicama prije nekoliko godina kad sam postao prvak Hrvatske, isto su došli ljudi trčati svoju prvu utrku na 5 km tada i ta sva neka pozitivna atmosfera ti da motiv više. Teško, to je baš posao, znači nije to doći par puta tjedno i trčati sa ljudima, tu je stvarno puno posla organizacijski, što se ne vidi ovako kroz jutro, puno posla, odgovaranja na mailove, kad što imaš više trkača ima više pitanja, svi oni, svako od njih ima poneko pitanje, neko više, neko manje, trudim se odgovoriti svakome na mail čim prije moguće. Ima drugih stvari još, treba to sve isplanirati, odlaske na utrke i koje ćemo utrke ići, a da to svima odgovara. Napraviti plan treninga da je dobar za napredak trkača, a opet da nije prenabrijan, da se nakon 3 mjeseca pripreme za neku utrku pola ljudi u klubu ozlijedi i tako. Velika je to odgovornost. Meni se čini da to jako dobro radimo, puno mi pomaže u tome, zapravo klub zajedno sa mnom vodi Kristina i ona je tu stalno da sugerira nešto. Mnogi ne znaju da recimo i sve planove treninga uvijek radimo zajedno. Ona ipak i trenira sa tim ljudima više nego ja, pogotovo sad u zadnje vrijeme, pa zna iznutra kako se neko osjeća kad je taj trening i da li treba nešto malo promijeniti. Uglavnom jako puno pomaže, a teško je voditi klub u konkurenciji gdje imaš klubove konkurentske koji imaju sponzore, koji imaju cijelu mašineriju iza sebe, a mi nemamo ni sponzora, ni nekakvih medijskih pokrovitelja i tako borimo se sami kako znamo i jako dobro uspijevamo u tome. I mislim da ćemo biti samo još bolji i bolji. Znači ako ne ideš na masovnost, tipa da upisuješ po 500-600 ljudi godišnje u školu trčanja, imaš priliku svakog polaznika škole trčanja puno bolje upoznat, vidjeti kad je neki problem se pojavi, uočiš odmah. Kad nekog nema
5-6 puta za redom na treningu, uočiš kad nekog nema 2 puta za redom na treningu, a pogotovo 5-6 puta, pa mu pošalješ mail, pitaš ga gdje je nastao problem, da li je ozljeda, bolest, službeni put ili jednostavno mu se više ne da dolaziti. Uglavnom nekako smo svi prisni u klubu, imamo klub, imamo školu trčanja, već nakon nekoliko mjeseci treniranja polaznici škole trčanja neke treninge počnu raditi sa trkačima pod navodnicima naprednim u klubu i onda se i oni svi povežu i odlasci na utrke povežu, svi se znaju, uglavnom kod nas se ljudi upisuju većinom na preporuku postojećih članova kluba i tako, rekao bi jedna obiteljska atmosfera u klubu. Moram priznati da od kad je Bublić tu izjavu dao da imamo zgodnih cura, da nam je sad sa 14% porastao broj muških na 16% i vidi se jedna ekspanzija. I sad je izašao i ovaj neki članak o klubu u časopisu Vita gdje sam ja pozvao muške samce ako žele upoznat nekog da dođu u klub, pa očekujemo daljnju navalu. Možda sljedeće godine čak 17% polaznika škole trčanja budu muški. Ali nekako ovo trčanje dobro utječe na članove, pa imamo i mali baby boom u klubu, sve više članova su postali roditelji, dobili su djecu, pa evo i Bublić se priključio tom trendu, imamo malog novog Zagorca, Jožu Bublića, tako da, koji će biti sigurno i odličan trkač ako ne ode u ribičiv. I sigurno pušnice može. Da je ovo se palo Pitanja mailovima su, obično se ljudi jave kad se pojavi neki problem, znači kad počne nešto boliti. Ali što je najgore, ne jave se čim počne boliti, nego jave se tjedan, 2, 3 nakon što je počelo boliti i nakon što su napravili već sad u tom bolnom stanju 10-ak treninga i vide da onda nije prošlo, da je sve gore i gore. Ali ima tu pitanja nekih organizacijskog tipa, kad ćemo ići, na koju utrku i tako. Prvi savjet bi bio za početnike da se upišu u školu trčanja. Prvo, drugo da slušaju trenere u školi trčanja i treće da i ako nešto sami naprave na svoju ruku da obavijeste trenera. Upisi u školu trčanja se vrše uglavnom na proljeće, ali znamo i na jesen organizirati i može se u školu trčanja upisati, pa prvih mjesec dana nema nikakvog problema. To su uvodni lagani treninzi, može se bilo kad javiti samo i priključiti se u školu trčanja, već kasnije je malo teže, kad ljudi protrče, kad dođu do 20-30 minuta u komadu, neko ko je potpuni početnik jednostavno ne može više se uključiti, ali nije isključeno da neko ko se i u tom slučaju može upisati, pogotovo ako je prije nešto samostalno trčao. A što se tiče upisa u klub se može upisati trkač postojeći ko već trči sam rekreativno bilo kada u toku godine, samo pronađi na našoj stranici klubskoj u kontaktima ili moj broj telefona ili se javi putem e-maila, pita za termine, ja ga uputim kad da dođe i to je to. Znači, vrata kluba su otvorena tokom cijele godine, ali za školu trčanja tako, kad su upisi, odnosno prvih mjesec dana nakon što škola trčanja krene se još uvijek može upisati. Evo, htio bih malo da se napravi intervju sa nekom curom, nekom zagorskom trkačicom. Klub je Maraton klub Krapina, lokalnog karaktera klub, pa i vjerujem da je većina ljudi koji gledaju ovaj dnevnik trkača dolazi iz tog kraja, iz Zagorja, pa sa nekom ženskom zvijezdom Zagorkom. Možda Barbara Nežmahen, Nevija Leljak ili tako neko.